hey kan hun tong mek te kan ria a ZPM sarkar hi kum khat em pon lan ni lawa kum khat an tin ma a an til ti khat lo loi sui chua zen lo te po hi a fel lo ve a kan dia wang phan mi pui thawang na chi thil ni lem lo an thil ti dik lo na so hi chu kan soi chuak lem lo ne amara chu hei kum khat an hat thling do na ni a tun thar lo om tu maya hian kum khat ro rel na phong an che ti la kan sui sual la hemi chung hian kan tiang anti Mipuite'n an in tiam te kha ti lo tlim hi an nei mu mal la ne kan tiang anti ang lawin antia kan ti lawang anti te kha anti le loi boxia amang tha khop maya chung ina a hrin chua chu financial mismanagement na sanatu mai he ne sum en kol chung cha la hian an hlawhchham lai le ber ani ti an ma ni thil ti hian a hai lang ani ma ni loka kan mua tuna village council ting lai hun hi an pot toy tawak mai le sarkarina LED minister achan asoi la chu sum har sak wangania sum har sak wanga village council tram han po toy mo mai kha chu amakani tin kha village council tram po toy na chan tu chuan lam tling ani lawani kai finance hi sum le pai en kol hi kan tin thot lawa ti mai na om lo hi thian kan ti tamai an ti ni chon thu dang ni ta sela sum le pai din hun chung chang in hmasawnna chi ani lawani ti kan hia ta tha hemi Lusai Hills District Village Councils Act sang ka chwa somnga pathum section nga noya hian state sarkar chon po toy thaita le po se tam po nei ni village council tra e ma sen chung chu an no man ma ka an po to ye mo an po se ngon thei ni no chan le wang khata a om ngai thung ni chan le wang ui tling om lova thu nei na no man ma ka a thu nei tu ten an no man ma ka an man hian thu nei na man sual na ni sa trong tak chuan abuse of power ani tuna village council hun an han po toy ringot te po hi thu nei na man dik lo na thu nei na man sual na dik ta ani chuwangin hemi chung cha la hi chuan thu ato mai do ni na lam lawa ke ni point hi tha kan ti lawa democracy palzutna democracy la pe na ne Mipuite'n kan aiawh tura kuma atana kan thlante hi kan minister ten andu ram le Mipuite'n hmasawnna thul thil po nila an party bill hamthatna tihna hmanrua hman an tuma an hlawhchham avanga village council ding laite hnawk tihna hi democracy kalhna ni democracy palzutna ni kan fere ZPM senior minister pahniin man di te to khan man di wa to an soi achan su kha zo khani VC ten mi tho pui tu lo ten han dia mi tho pui thadu lo ten han dia
ram le Mipuite'n hmasawnna tura tan hian kan VC te hian eng lai main state sarkar e an thawk pui dum lo ngai lo state sarkar kai zavengin theito an chua zel Congress sarkar line MNF VC te pon an ti tan ani MNF sarkar lai po in Congress VC te na kan ti thin an ti thin tan ani tuna po chu akal phung ani ZPM sarkar na noya po ram le Mipuite'n hmasawnna tur thil Mipuite'n thatlan na tur thil chuan MNF VC ne mo Congress VC an ne mo state sarkar hi an thopui fret lawa thatakin an thopui sel ama ero chu diklo taka an party bill an party mili sate diklo taka sumle paya vur hai vur an tum na konga hmanrua man an tum na ero chu an long dial te po aniam chu tiang avanga sarkar ni thopui thadu lo village council ZPM village council ni Lalnunmawia state sarkar an thopui thadu lo an ti te chu do ani thil kan fiat mai ani MNF sarkar line kan thengai lo Congress sarkar line kan thengai lo enga tingen ZPM party ni lo VC ten mi thopui du lo ti thom parik ta hebe tang regot point thil dik lo lian pu ya omani ti chiang ani chuwangin heng te po hi an financial mismanagement sumle pai en kolna an fail le te rawanga a ir chua pakhat ani veli